नेपाल सम्बत 1141 या लस्ता सकल नेपामी भिन्त दिनुक्लन चाहिँ हे भिन्तुना देछाना जना थौया गुथुगु ज्याजो भिन्तुना गु कथा चिस चाहिँ हनेगु ज्याजो जुई पहिला थौकने अठ्याना ज्याजो न्याके मखौगुनी तस्कहे भाइपुसी चोंगु इला दयदु छादा छ थो कोरोना न याना थुगु ज्याजो भचा सके जुथे ज्याजो चिस गेना हनेगु ख एना हनेगु हने मखौगुनी तस्कहे भाइपुसी जना तर ए नसा चिस चाहिँ संखदर साखवा या त चाहिँ माला अर्पण यागु अले दीप प्रज्वलन यागु ज्याजो चाहिँ जुहे अठे याना थौ यागु थुगु ज्याजोले वेक अपिनेले से हे खलाबला यागु झोले नौदा राष्ट्रिय समारोह समिति यागु म नाय लिसे खलागु जुइ वेक या त नौदा भिन्तिना थौ यागु थुगु ज्याजो छुकता चाहिँ न्याकेगु प्लानिङ जुचिगु थौ विशेष ना छिगु नौदा नेपाल सम्बत जिन्सा सब पिछ थौ राष्ट्रिय समारोह समिति पाके चाहिँ विशेष सेना चाहिँ नक्तिनी जी छ उ जी त राष्ट्रिय विभूति संघतर शाखा जी को ऋण मोचना नेपाल सम्बत न्याका दिल वेक यो झटाले चिस माला प्रणिना चाहिँ जो नूर्न चिस सूर्य नदु अथवा यो विशेष कार्यक्रम चिस चाहिँ कोरोना यो संक्रमण दुकान चाहिँ चिस तजिक भौतिक रूपमा नापजना कार्यक्रम या मजु कारणना चाहिँ चिस चाहिँ सामाजिक दूरी त कायमना चाहिँ चिस राष्ट्रिय सभागृहले चाहिँ उ दै दशा बसन्तपुर तजिक ज्या छौं तुसी एकै मो कमजुको मनोचना चाहिँ चिस चाहिँ त्यो समारोह चाहिँ थौ यातिन अलि थोय झोले चाहिँ नगदिने जिमसँग चाहिँ खने दत जुन सुकुण्डा चाहिँ छित अर्पण याना दीप प्रज्वलन यागु ज्याजो ख वो चाहिँ छु कठा चाहिँ थोगु परम्परा न्याना चंगु ख चाहिँ गु थन सबै युवा खल पुचत गु सुकुण्डा जुना चाहिँ छिसा चाहिँ विशेष वर्षै पछि तस्क तरौपटी छिसा र्याली है विभिन्न र्याली है तर तुसी चाहिँ वो र्याली चाहिँ छिसा चाहिँ तजिक या मजु भौतिक दूरी कायम याउली यको मुनि मजु थौ चाहिँ छिसा छि आक चाहिँ स्वास्थ्य त सुरक्षित उपाय त अपनाएना चाहिँ छि रहतो छिसा चाहिँ र्याली चाहिँ छिसा याकि तेनो र सामाजिक दूरी कायमना चाहिँ ओके लागि ओ सुरुवाती हिसाबमा चाहिँ जिउ के प्लाउपटी जिउ प्रचलन अनुसार ज्यावा छन् सुकुण्डा चाहिँ छिसा चाहिँ नूतन राष्ट्रिय समारोह समिति न्याय हिसाबमा व्यापक छ उचित हस्तान्तरण याउजुल आ छिसा वे छिसा चाहिँ सुकुण्डा छितो वेकअपी त्यो युवा को समय यो कल पुज यो चाहिँ नेतृत्व नाचना दिबे चाहिँ ओ पुज नाय भति त छिसा खाना लल्ला बिथ्यो अलि थोय कथाले पहिला चाहिँ छन् जुगु बसन्तपुरे चाहिँ कार्यक्रम जुइले चाहिँ थन प्रमुख अतिथि यागु रूपे झिस चाहिँ माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्री जुया त खनिदै थौ चाहिँ सम्मान यो रूपे चाहिँ छिपिन्छ चाहिँ सुइदा चाहिँ खना दिगु दु जो विशेष ना जिउला तो जो हरेक कार्यक्रम में छि राष्ट्र अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री जुया उद्घाटन ना दिउ का खुशी न छिस चाहिँ वेकै त छिस सम्माननीय प्रधानमन्त्री जु त इनापिनो दु आतो 9:30 बजे लिपा चाहिँ उ चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने दन्दु र घण्टाको लगे जो चाहिँ सायद वेकै उपस्थित भ्यादि चाहिँ सायद वेकै यो चाहिँ अब व्यस्तता यो कारण सुमेव कारण चाहिँ उपस्थित भ्यापछि पछान राष्ट्रिय चाहिँ माननीय मन्त्री जु चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा थो जिउ राष्ट्रिय समारोह समिति चाहिँ वेपछि बोटिका चिसा धया दिन नक्तिने चाहिँ र्याली हनेगो जुइ धया चाहिँ त्यो र्याली चाहिँ थन सुरु याना चाहिँ राष्ट्रिय सभागिरिताको ओन्यु खला छु ख र्याली जु उठके चिसा र्याली लगादि चिसा छि आको जुगो चिसा छौ सुने मरेको सुने बाजा मरेको यात्रका दास जिउ नोट समारोह समिति सुने चलपले मरु उठेन्छ उजो कायनाना चाहिँ चिसा सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन हैन छि आको जुगो र्याली चाहिँ चिसा चाहिँ छि आको जुगो र्याली आयो तरुण चाहिँ र्याली हजुर ताबले चाहिँ छि आको थो कोरोना न याना चाहिँ असर परे जुल छिगु थौ यागु थुगु भिन्तुना र्याली यागु नीति चाहिँ संक्रमण इनाला चित चाहिँ तो जिउ विशेषना जिउ नौर्न समारोह गु तचिको ज्या छौं ख मुछि वर्षन यहाँ चले ज्या छौं खुशी संक्रमण यो कारण चिस स्वास्थ्य न पहिलो प्राथमिकता दिमा हिसाबमा चिस अकै त स्वास्थ्य विधि त अपनाइ नाजको चिस विभिन्न कार्यक्रम न न्याकावे आज नजुल संक्रमण यो कारण चाहिँ चिस चाहिँ हातो जिउ छौ विधि पुर्याएको किसिमको चिस यादि हजुर तथे थौ यागु थुगु ज्याजोले छिगु चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न जुइमा थया छितन भिन्तुना देशना छ साथसाथै नुगुदया भिन्तुना छित छितन कुको भिन्तुना न सोकुमे फुक्क नेपालमी भिन्तुना जो नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पिछ नुड यो लस्ता चाहिँ फुक्क नेपालमी त चाहिँ जो मुख्य खुसी यो नारा
तो नेपाल सम्बत नुड कोरोना मुक्त डजीमा जो नेपाल सम्बत 1141 नुड कोरोना मुक्त जीमा फुक्क नेपाली त समृद्ध जीमा थियो मुख्य चिसा नारा ज्यावे आफ्नो के यस्तो चाहिँ सुकुमे फुक्क नेपाली पिन्त छिक पिन्त न चाहिँ त्यो नुडै लस्दा चाहिँ एकको पिन्त न छिटो न पिन्त सुनाइदियो